terkait penggunaan alat-alat keselamatan penerbangan beserta prosedurnya. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? We will need to demonstrate the use of safety equipment and procedure of this aircraft. Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat, 2 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. This aircraft has 4 exit doors, 2 on the right and 2 on the left. Pesawat ini juga dilengkapi dengan 4 jendela darurat, masing-masing 2 buah di setiap sisi. Also there's 4 exit windows, 2 on each side. Dalam keadaan darurat, lampu di lantai akan menyala untuk menuntun Anda keluar. In the event of emergency light on the floor will illuminate to guide you to the exit. Kami akan memperagakan cara penggunaan sabuk pengaman, bagaimana menguncinya, mengeratkan sabuknya, kemudian melepaskannya. We will show you to how to buckle, tighten, and unfasten seatbelt. Baju pelampung terletak di bagian bawah kursi Anda dan hanya dipakai pada pendaratan darurat di air. The life vest is located beneath your seat and is to be used only for water evacuation. Ambil baju pelampung, kalungkan melalui kepala, kemudian kaki kanan, angkat. The left vest, pull the left vest on, fasten strap, and pull the end of the strap to tighten. Tarik sekerasnya kedua tuas merah untuk mengemukan sesaat sebelum Anda keluar dari pesawat. To inflate the vest, pull both red tabs firmly just before leaving the aircraft. Jika Anda keluar melalui jendela darurat, kemukan pelampung setelah Anda berada di atas sayap. If you leave the emergency exit window, inflate the vest as soon as you are on the way. Baju pelampung dapat juga dikembangkan dengan meniup pipa kanan. The life vest can also be inflated by blowing into the tube. Lampu akan menyala jika sumber baterai dilepas dan baterai terendam dalam air. The lamp of the vest can be activated by pulling the tag. Do this only when you are in the water. Pesawat ini dilengkapi dengan 4 buah perahu yang berada di kompartemen di atas yang dapat digunakan pada saat pendaratan darurat di air. This aircraft is equipped with 4 life raft with a stow ceiling compartment and may be used for emergency water evacuation. Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar secara otomatis dari tempatnya sehingga terjangkau. Tetaplah duduk dan kenakan sabuk pengaman. If there is a sudden loss in cabin pressure, a panel with open and oxygen mask will appear within reach. Remain seated with your seatbelt fastened. Tarik masker ke arah Anda yang mengalirkan oksigen. Pasang masker menutupi mulut dan hidung. Kaitkan karet kepala dan bernafaslah seperti biasa. Pakailah masker Anda terlebih dahulu sebelum menolong yang lainnya. Pull the mask toward you to start the oxygen flow. Cover your mouth and nose with the mask. Adjust the electric band around your head and breathe normally. Secure your mask first before assisting others. Selanjutnya di setiap kantung kursi tersedia kantung petunjuk mengenai cara-cara penyelamatan diri dalam keadaan darurat. Silakan membacanya dengan seksama. Your seatbelt ticket, there is chapter card of the emergency procedure. Please read carefully. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for your time.